mấy cha Mizoram mấy cha tin hianin emotional deu lo ngai thatur hianin a soi thei ka ring amaro chu a eng lam thlir po in a eng zong a soi tur atama a tir lama hianin a eng lam pang tu na kan din mun te ka soi amaro chu a dark side kan ti mai a thim lam hi chu soi tel a tha in ka sia chan chu kan malak na zelatan mấy cha te hi mà sẽ biết là cho nên in lệ nắm xiêm chặt na atan cần bôi mồ lệ mấy cha na chung quả chu anh lim bom chỉ na ni với ni te po pireng puin a chera anh lim bom me hay bầu rock mấy cha hian in kan cái mà hian in no sense hi alo lom na sa ka tia hiện在thì anh lâu cả lá cần lâu đồng song ta na te nghe môi lâu là sẽ cuteness si mấy cha thì anh cần lâu là này ring anh ang kuma po alang chiang lên cái sia chu chu ram rong bol na te in chung khora te hei hi alo poi mo em mani a chan chu serious le thu tak lut tu ka ring hian bo ro khi adik thei lo bani ti chuanin an soi fo chin chu mei chedin mun a that na mun a pianga rampo in ma a son chin ani ti chuanin khovel mei cha te tin mun chia le chep na ram reng reng hi atlang puin ram nuam le ral muang ani ngai lova India ram chenom enila Afghanistan te Pakistan te kan en chuanin an ram hi dik tak chuan mi zo te phei chuan tlo kan cha ka ring lo a chul fe ni lo chuan mei chadin mun chep zia te no pang te din mun te kan sia chuan ma se kan sei the tun din mona chuan inila women empowerment an na sa ma India rama po state lim ni na kan ho thei ani hei chan kan ti chuan mei cha te thlamuang takin kan ral muang takin kan wang ani ti chuan mei cha te din mun that na le hlutna rama hian kan soyang khan ral muan na akeng tela mei cha te kholaya ral muang taka zan reya po kan te chuana rama chuan ramlim kan nitlang pui Delhi te chu thlirila Delhi a khwan dar ria ta te chuanin mi patel lo chuanin kan chuangam ka ring lawa nimin khanin kan high court case thila Delhi changin sanjanai ti ten lo kala kan ram kha in ram mi aral muang ematia o ral muang e katia Delhi chu arab thak to pati chu ban chuan India rama state ral muang kan lani hi kan mizo te tan chuanin a hlu ema ram state danga mi acha kom vak lo bani chu wang anyang IAS exam aya MCS exam pe hi kan tam zok te po kan ti ve chin ani meicha te din mun siam chaturin meicha vekyanin ma kan laki alo ngai na sakhop meya mizo meicha danglam tak tak le ro pui tak tak te po kan huwa anni kan entona anni na huai sin tak le society khotlang ina mei chetan ti amoi lawe mei che enroll na tur ani lawe an lo ti na te thil dik le cha ani zok ti an sha ta wanga an lo rin rol na zara ke ni de po heti laya hian kan ding thei ani su tu lawam lo se chuan tlai munai ka ron tin ngam bi ka ring lo chu wang chuan heng mei che zong song an ming kalam seng lo ma se kan sha ring kan mi zo lal nu ro pui le ani ama achanga soi turan tamang heng te hena hian lom thu to lo ma se adam lai te chunga te nen lom thu ka soi doa court pei ko chu thirela mei cha hanan dominate dem kan ti teyang mei cha judge tam takan oma court mei cha court ta mi pa senior ukil te forum zawa te ho te hian lut tam eve mani chuwang chuanin mei cha te hi tuna women front kan lo oma kan party chunga po an oma anni hianin thei to pin na in lo thok na sa ra ani a headline muna ka ron din na chan te po party dangan ron din na piang pon zonu ti den ron din ve ngal mei ke mani party achanga nge kan inspire ani ti hi achiang mani mei cha te hi office na te mo ramro rel na te kan lo tel hi alo poi mo ma ka lo shat ve na chan chin chu mei cha te chu mi khongai na kan nga a lainat na kan nga a tin mi dang har sat na te ngai thla chin tu kan ni kan ngai thla a kan shethia ma mi pa aya enge khongai na te lainat na kan nga awang hianin mi ril rutin na lo zonga thutuk na siam chin hian kan ni in ka sia a mi chetam zo khi chuanin ramro rel na po
khongai na te mangai na le shiat thiam na thuk tak awanga thutluk na te an siam awangin I politics a hian tun aya na sa a kan enroll hi alapoi mo in ka ringa tuna tlem te meichia min represent tu kan neya anni pani hianin acha chaw min represent zo to kem o ti te hi ngai to na chaw na om ve thin na sa hle ani chuanin tun lai khovela ramtin min cha ne tu chu social media nia mason na ina ken telawangin social media man dani I patling te poina maro chu apoi mo awangin no pangte atang hianin awareness te kai shwai na hi alo poi mo a tunai Gen Z movement te alana sa tel do na ni amaro cheng tin nge social media hi kan manang ti hi ke ni women front lama changa malak na poi mo takani ka ringa example pekve kadua khovel rama chuanin Finland ni khovela ram smart bear ti in tun thleng yan alla khami title hi an la ho char charani khovela hlam ram hlim corruption claim na ti chuan state hlim smart bear ti in an soi china ni manian documentary ka ena khanin an sikula hianin media literacy hi subject pakhata an tel to pani ta chuanin practical work hianin mi troll tu ni te an zir te kha an ni tira ti min an in chena chuan to pa no pangharon koma chuan te an ti khatia om ze nei lawa mi ka troll wa han ke ma hi ka in ngai sang lawa ka in za lo ke mai she om ka ti an ti chuna chuanin Finland hi chuanin I khovela an subject an tel to wangin khovel dang zong zong a hian finish no pangte hi median mang thia mang chu tiang tur chuanin mizo no pangte hi kan chera poi mo min ka sia a voini hirem changa la in kan party po hianin nakina education kan la sarkar ani chuanin subject pakhata hianin media literacy hi da tel apoi mo ma hei hi kan ho tu ten lo ngai to tel turin ka du mani a mizo te tan chanem ngai na a enga tige mizo te hi kan smart big ti hian north east india rama he mingi kan nei theina turin social media kan manda na chang hianin kan in cheranga ya chuan tu na ya defamation chungchang hi soitel loka chain ka sia a court na thok kan nia kini chuanin tunge defamation case ron faila te po hi engtin te mani kan lo sheve china ni renai ta khianin zp lam mi henga zpm mi an react na sa ma mania defamation case file tharpe ka chu makati ang renga ani ha na file mo katia kan chan pa ne na choi kan party po tuna hianin kan party ji kan ngoi thei ti hi chu mi pon an ti mnf chu in ngoi theya an tia he kan nature fak takania amaro chu min zuam lu tukang ti a hlau oma he awang hianin tuna chuan media literacy te skula kan kalpui lawa engemoni omzenei lawa in pumo na te ming chat na ang chi chul lawa moi lo tak tak in te chuan kan party a anti ni chuan in defamation case file te po hi she lawila media literacy ni mei ti hi ruwa ve ani chuwang chuan in hetianga mi pakhatin adu tokin mi pakhataron soi chetop to pa thudik pom lawin anni hui kan nek chep theidan kan nek chep theidan om chun chu court case kan file ngam te angai hetiang tur hianin kan shwai tu ten ni emo party worker party chunga mi te an ni emo huai sen turin I karon request top cheu heta legal board te kan oma khanga kha chuanin ma thei to pin kan lang ti chuanin mizo meicha te hi ram dang te point an soi fo chu kan tai ma hlom mani ke mani in fak na ni lo se kan tai ma a bazara kalila dor ngak te chome zwar kongsi rathil zwar tam tak te sum don na khovel journalism media office na thoka po meicha te hi kan lo chanem to mani a mi nam dang po in min fak der nga tinge bazara hian meicha rian tilde an zoran ti kan chen pa pakhat pe chuan mizoram meicha de chuanin women empowerment point mamo hleinem ti khop kan ral khata changa miron clear dan khan di tani chuan a chan chu ka ngai to ta ka chuan kan ram chungai chuanin mizo te kan changkang katia kan mindset hi mitam takin mizo kan mo lan tia chezong han anin soi kan in soya ma se kan ram din munte la meicha te kan dan te ngai to ila kan educated
na kan literacy rate san na hi alang chiang le in ka sia mei chia na tho she lo an pasal te ei zon na konga pui tu chung ka ta na changka in chung khur khoi tel hengi an tam me mani hetilizing a po han kan om cheu ka ring chu ti rualin I working mother te no matuna phei chuanin e kan soi tel lo ma se theng reng si single parent kan ti te hi an tam to me mani a chen te chu in chen na wang te chen chu van duaya wanga mania pasal te nan boral san ma wanga single parent an tam me an ni ho hi women friend hianin nakina in malak na nga tam te ang ber soi ula ka duwa an sensitive an emotional le ma amaro chun ril rupo a strong mani chuti rualin engtin nge an ni tan I amma ni choi kang zong tiang support zong khanin ngai to na in lo sen thei ka ringa hi lo focus turin heta changhang karon request tel ve top chewania tin kan mei che puite kan support yanin a missional an nationalist mani nakina phei chuanin I mei chia te hi tun ai hianin ramro rel na hian aron la tui chho zel ka ringa kan party chunga te party pon lama po keima kher ni lo thiam na nei tak takan tamti ka sia an ni hoinga tingen re chuap te ka tia nang ni ho chu in ron lang me ya keima ni chalai puya ing tinge kan so mang an lo lu veng ti hi ngai to te li la ka duwa chon mani khanin pirin zwali an kom na ka ena angai inom ka ti ma ta chon ka ru lo lang pakha chu Juda Hitler aten Juda an swat vak hun lai khanin no pangte Anne Frank ti hi oma ale khabu kha diary of a young girl ti nan chwa nge ya Amsterdam ma apa ten nen an tlan bawani ta chuanin an bi ru na thon thu ve khan zega ka pirin zwali thu saya kan trend cha te ka pa te nen kan kalatia no pangte ka da Anne Frank ka ru lang na se mema kami te kha eng tinge all parents wal te han in movie te I chantir theidan te omang em ti te ka ru lo oma a chan chu movie te hi tuna chuanin thu soi ringot te thu zia ringot thi alo ni ber to lawa movie kal tlangin eng tinge nationalism te no pangte pulal denga achangin kan soi china parents wali story achang hian engtin nge kan party kan history te kan Poland theyang ti kha ngai to na lo se ula kha du te la suggestion ka ron siam nem le me lo shithiam don nya chon kha tu Anne Frank te po kha in lo cher chuanin angai nom ma khatiang te khan parents wali story nen hanin relate thei ama na lo cher ani phei chuanin little Anne Frank ti kha ka ril ro lo langa khang kha nakina chuanin kan no pangten kan nam history te an share ta lo poi mo ma kan chian pa pakhat hianin nang ni chu zowi changro ke chu neutral kan ya ma ro chu in party tluka nam history nei cha in om lo chu wang chuan kan clear chewa mi pui hi chuanin kan du chewa ma ro chu I sarkar de chu change anga ya an tia in particle in history hi ron pho na saro nang ni tluka history nei ho sai nom lo ten tia heng te kan mang chang ka ya awareness history po interesting de wa awareness kan theder hi achul mani kan ti mek to tho poka ki chuanin khovel changka na in mitin le ramtin min hong chho zela a chhazong lo po soitur tam takom henga hianin I kan nam culture te hi globalization na wangin kan nam culture te hi adult to mani tuna kan now te phe chuanin adult tel ka ring tuna ke indi na ma kan lak lo chuan mizo identity kan mizo nam nun le kan identity von him hi ke ni ho hian kan ti tlat turania kan mizo culture le khotlang nun hi kum tam tak kan lo nei chin kan khaeng tinge kan chom nung zel hi political platform achang te political party achang bok hian alo ngai le china YMA MHEP ten oma amara chu political platform achang hian alo poimo mania mizo nama moi ka lo ti ve chu chom me in swate bai in swate hi tuna chon vai ang de han chenom tenen po in len po lo hi kan lo ti na sa to ma Korea khanin mu nom deu ka ti chu
kung ka an cross kung cross na lai taka hianin zebra crossing a hianin Korean Peter pani hi chome hin in thlengani an chome siam kha chuan karil ruin ui mizo ang chen ni hi mizo po bai in swa chin kan nia ti te kha khang ho te lang ma se hengi kan culture nia kan hengi ke ni ho hianin in chung khura te kan choi nun hi alo poimo em ani a chan chu I ramdang in vai culture ten min pol dal lutuk te western culture ten min pol dal lutuk hi a hlawom me mani a khotlang lam te kan thlir chuan social media le khovel thar kan ti to me a hianin western culture kan en tona kan namkal phung te chalai te zoka phei chuan noi mo be noi bo ani to a mizo meichia te za omna von him tur te hianin vong him turin keini hianin thei top kan chua angai tak sedani a chuan sarkar tin boy pui le khotlang in kan boy pui em chu ri hlo do na konga ti hianin meichia ten enge kan ti theiang chung kota na mi poimo tak kan ni na awang hianin abik takin zoo te drugs online gambling laka te hian mi pa te an tlan na sa a day trade enila mei thai an pung ni tina ariruna thlak emema chuwang chuan mizo ke mani women front lamin eng tin nge ma kan lak theng ti te kha ngai to angaya mi pa rui hlowa wangin no pangte te nan borala mei chia hi tunakina phei chuanin mei thai an lap apung zongin kan kal ka ring a lung chia thlak mani chuwang chuanin no pang hum him na konga phei chuanin ke ni hi ma hruai tu poimo tak kan nia tin women front hi ram le namtan apoimo emema zirna le themthiam na lama te meichia te tan skill training apoimo emema atopa chuan pasal nei time ho sabe de lek po nei ma se meiche tam takinan soi chin chu an ma ni tho chwa ngeya an du zong le te hi no man ti em china ni chuwang chuanin henga hian meichia te chumi tan chuan lekha zir sang vek kan ni lo mai the digital marketing te po tu na hianin in zirtir dan kong o mga themthiam na lama te meichia te hi eizon na tlaka thiam na nei theina tura promote tu chun le va she thiam tu tur chu ke mani bok meichia te bok hi kan nia tin shisel na lama hianin meichia chuanin nute cancer te chul cancer te anasa emema now pai en kol na lama te heng te hi women front hianin nakina til chade kan party changa ti thei tur women front lama changa ti thei tur ri lo don chhuak ula ka du tak zetania chuan faina apoi moi mema ram nuam reng hi a fai wang ani chuwang chuan ke ni hianin faina konga engtin nge ma kan la kang ti ZPM hi lak chu an tum viawa ma ro chu be se an phalo ti chu kan mu ve kang chuwang chuanin ke ni kan party an hei le chen hi kan thlen pui to ani ZPM party chu omsa a thilan ron tin ani to meya adik tak chuan an hmalak na hi a har to lo amaro chu kan party hi nakina chuanin kan la sarkar le nge yang chu huna chuan enge kan next step tur hi din tur ang hi chu kan din cheu to chuan eng level a nge kan hruai don ti hi kan clear tur ani in ka sia a ti chuanin politics lama phei chuan tun aya assembly house a kan io tu tur meichia te atam zo kan omangaya meiche tanu meiche welfare shethiam ber tu chu meichia ani a chuwang chuan meiche representative fi tun aya na sa a an omangaya chuwang chuan meichia ten kan meiche puite engtin nge kan so manga kan cherang ti hi ngai tua ila voini hi ka thu soi tura ka imbo sai shimi meiche focus ania ke man ka lo tui pui bok nen yan mi pa te tan po ngai in lo shet thiam ka ringa chuan til case pakhat ka soi du chu meiche a dark side a thim lam ngai soita ila shabano case lar emania a film ponan siama muslim meichia ukil nei ania ani kha a pasal khan in muslima chuanin nupui pakhat ai tamanei thei ani chuan ani khanin a pasal khanin triple talak mangina ron chena chuan khanu awang khat amaro chu khanu awang khan maintenance a pasal laka chomna adil ta khangul lai phei ka chu meichetan til fight angai izia aron tilang katia
khot lang in an dawa mei chia pui ten an dawa ngoi mei ro enga tinge pasal te ikhin ti ten na sataka amaro chu afa te chom an pa kha nei ve takani an pa khan a chom kha amo phurna ani ti kha courta fight a duwa ti chuan kum tam taka fight nuwa aron hlotling ta ni a dark side tai chuan tikto chuan mei chia te chu mi pa a in triple in kan thil renga kan fight angai ani kan unaute na kan lo soi chin po mei cha chu in chung khorar engkim kan ti thiam mangaya le khazir mi kan ni phei chuan kan thiam ve ka ngai le kha kan zirpon in le in vel kan ti fai vek zo kan in chiar chana mi pa te chu ai mel chalo tu lo po ni se le kha thiam chuan i mi khotlang hian a choi moi me mani mei cha chu fam kim tur hian society min expect na salute tuka ke manian pressure an na mani entirnan mo nu te po office an kala aron hoa in le lawan ti 5 ka an fa ten en kola chumi zoa dar ko nuwa te dar som nuwa te an na hi an khoi chin chuan i korean nu pakhat hianin hetiang mei che chungchang a hian le khabu zia ka chuan kan nau hian ten komena ka cher pa in kam mit tu etla a chan chu mei che te din mun ni chu Korea rama omdei kha Korea rama ziak le thil ton ka mizo mei cheno mizo mei chia khan a relate thei ani ka ba kan nau hian kam mit tuit la chungin ka chair mei che din mo ne chu a thim zo ngai toy chon alla chalo lu tu khi atia ataka mei che in share doni la soi tur kan share cheu ka ring mi pa hi chu khotlang hian aduat ka tia dikta ka soi chon mei che chu mi pa ain kan ti engkim ma kan chan bi ka ngai mi pa hian ke ma ni level ang ke ma ni malak angin ron ti se ol sam de win min ron khum zung ani ke ni me chata chuan mi pa khum tur chuan thei to pa ni to pa kan kalanga ya I hengi adar ke kan as soi don pe chuan in I ril runat na tur tam tak hi soi tur om ka ringa chuan mani khanin I PhD ti pakhat research ka ena sei karon ka sia ka hi ka lo chher lo nga kum sang ni som ni paruka Mizoram chu India literacy rate sang na ber kan ni to a 98.2% kan tling chung zinga meichia 97.8 le mi pa 98.6 an nia aizola phei chuan meichia hi 97.27% line in urban area hian 97.63% kan tling ani chuti rolin zirna konga chuan meichia hi kan chaviau to a school le college te result te ma kan la shwai fo bok amaro chu ei zonna lama po bazar dor chome zwar handloom le self help group te meiche role te apoimo le a ma se social le political din hun ero allowin ang lo hle nia heta zirchian na an tarlan dan chuan in sex ratio chu mi pasang khata meichia zakwa somsari paruk cha ania st a chuan sang khat le pasari ni in asang dewa chuti line MLA minister le MP a te meichia kan latlem ma kumsang khat zakwa somsari pani achanga tunthleng hian meichia kan la nei tlem le ani VC te local council a te 33 reservation umma se elected te pay hi chu an latlem ma property inheritance le ram nei na mizo customary law awangin meichia te chanbo hi atak takahan chu chuan alo la hniam me mani chu wangin zirna le eizonna ma kan so na sat rol hian ram shwai na policy siam na le decision making a meichia te teltam angai tak zeta chunga meichia kan teltam huna chuan kan mizo society hi ala fam kim dona chumi ti fam kim thei tu tur chuan kan party lo hi chu kan lawin ka sia a tun in than nung bera kan kalpui dana te po hengang hianin meiche centric kan ti rol hian development tak tur chuan meiche te din hun choi kana an ham chat na tur bezel tur hianin kan party te hian thei top chwa turin karon ka ngen na nia kan ti thei ngei po ka ring ka lo me